Hello guys, welcome to Three Sisters YouTube channel. Today we are gonna eat maize. Tuni kolbu kaneh do he. It's a kolbu he. Zang ta grandfather zang gin tong luin. Ngày lũ nó đây tại biểu hiện thì dùng mì tẻ sa tẻ to kaneh do he. Another tẻ tan tan. Mukbangers vang kahipouve loi te ho amwa kolbu kine kha lo ja sa te to ga ne kho ma nuk nuk na bol de ka tiu tiu bin je ko rang gin ngai lo na nei ta nei pi wa yo ne khom de ka tiu hen nom tan an ve te mukbangers vang kahipouve ti chul ai ne thim du kan tau ve vẽ tăng đưa ra lều này tao hẹp lên cái kipa hè nó lên cái kipa hẹp buồn cái kipa thank you thầy còn vui kiểu ấy câu cái này cái đó cho bằng copy bằng số ba hơn mai kia thì là câu hơn đàn nào chơi nó vào cùng bàn còn câu thêm mình thì còn vui đẹp chả còn vui bây giờ cái đề đã đẹp neo cái này khalo à cái này nên bé hơn chả có cái buồn vào ta thân này tay baru pasal pala ang sa mga sunga ipatukan sa kipa. Ini seorang tu, ini ada doang. Ini ada doang. Gravy, maize gravy, kolbu tui. Kolbu tui. Like I said before, actually we are not doing this as a mukbangers, but we are doing this just for enjoyment. Anop na dinabo kan bolo he mukbangers momos kay di proverb. Sa teto kay bebe le. Ni khom mi lo ki khom ni khom ta khom ito ay ga bol jile no me ti he na chu kan bol mai bo ve ai te ho. Trâu tông, chết nhẹ ta ta. Kết tệ. Bên. Wow. Và chút sạch. Này đua nè. Thiên nu con mà thiên nu thank you God thân tiếng của khởi. thank you. Yummy. Tuy đã rồi. Bye.
mukbang lewa kan. Satu bal. This is satu bal. Satu bal pi. Finish. Kena cai tawin ahi. Hi guys, kipa men tu ni ka chateni to mukbang kan bolao. Mukbang yang tidak yang ti koi bukan ni anau. Chen chun an cai tau tin abat dia le kimu to ki ka 7 dam set tawin. Bye bye.